Dragi četvrtaši, dobar dan. Danas nastavljamo s vježbanjem. Pripremite radni udžbenik, otkrivamo matematiku 4, drugi dio, pribor za pisanje, te zbirku zadataka ukoliko koristite. Na početku, kao što sam i rekla u prethodnoj video lekciji, provjerite svoja rješenja zadataka koje ste morali samostalno riješiti. Pa otvorite svoje radne udžbenike na stranicu 62. Na stranici 62. imali ste u prvom zadatku samostalno riješiti 47.153 puta 23. Ukoliko ste dobili ovaj umnožak, točno ste riješili i imali ste 8.888 puta 88. Konačni umnožak 782.144. Nadalje, u drugom zadatku ste imali izračunati broj slobodnih mjesta i u određenom broju autobusa. Pa ste imali zadatak izračunati za 20 autobusa, a svaki od njih ima po 56 mjesta. Imamo 56 mjesta puta 20 autobusa, dobili ste, odnosno trebali ste dobiti umnožak 1120. U 23 autobusa 1288 mjesta i u 25 autobusa 1400. Nadalje, imali ste pitanje da je u školi ukupno 785 učenika, a u 14 autobusa imamo 784 mjesta, dakle 14 autobusa nije dovoljno za sve učenike jer za jednog učenika nema mjesta. U trećem zadatku ste morali biti učiteljica ili učitelj i ova dva preostala zadatka provjeriti, pa onda vidimo da je posljednji zadatak u potpunosti točan, a u ovom srednjem je ovaj djelomični umnožak trebao biti pomaknut u desno i stoga nije točan konačni umnožak. Isto tako na stranici 63. Ovaj primjer ste morali samostalno riješiti i procjenu i množenje zbroja brojem i pisano množenje, pa je konačni umnožak bio 744.322 i u drugom zadatku ste trebali osmisliti zadatak, dakle ovaj primjer koji sam vam ja usmeno rekla, vi ste sigurno svoje primjere zadali prijatelju ili prijateljici i u trećem zadatku je ukupna dobit od prodanih limuna 4.420 kuna. Evo, i sada okrenite stranicu 64. i nastavljamo s vježbanjem. Ponovo ćemo zajedno riješiti pojedine zadatke, a neke ćete morati riješiti samostalno. No, krenimo redom. Imamo u prvom zadatku uputu koja kaže u sanduku je pakirano 25 jabuka. Koliko jabuka ima u više takvih sanduka? Popuni tablicu. Ovaj zadatak sličan onome gdje smo morali izračunati broj slobodnih mjesta u autobusima, samo što ovdje imamo broj sanduka i broj jabuka. Pa krenimo nekim redoslijedom. Dakle, u jednom sanduku je 25 jabuka. Koliko ih ima u 4 takva sanduka, pa ćemo najprije povećati ovaj zadatak. Evo, uzeti pribor za pisanje, pa imamo 25 puta 4. Ovdje ćemo vršiti pomoćne radnje. Možda netko od vas i zna na pamet da je 25 puta 4. Evo, stavljamo crtu jednakosti, imamo 4 puta 5, 20 i 4 puta 2 je 8 i onih 2 je 10. Možda je netko zaista znao da je na pamet da je 4 puta 25
100. Dakle, u 4 sanduka je 100 jabuka. Idemo dalje, imamo 5 sanduka. Sad to, ukoliko znamo da je u 4 sanduka 100 jabuka, u 5 sanduka je 25 jabuka više, pa onda znamo da je u 5 sanduka 125 jabuka. To bismo trebali zaista bez računanja ukoliko smo izračunali koliko ima u 4 sanduka. Sad imamo u 16 sanduka, to moramo izračunati pomoćnom radnjom. Imamo 25 puta 16. I sad to možete riješiti na onaj kraći način, a možete i podvući crtu, pa jednostavno prepisati prvi faktor ili tako, jer 1 puta 5 je 5 i 1 puta 2 je 2. Dakle, mogli smo ne staviti ovu crtu jednakosti kroz cijeli zadatak, nego samo pola. I ovdje nam već piše da je umnožak 25 puta 1, ostaje isti prvi faktor. Dakle, 6 puta 5 je 30, a 6 puta 2 je 12 i onih 3 je 15. Tako je. I ono što moramo staviti, a to je, tako je, znak računske radnje, zbrajanja. I sada zbrajamo. Ovdje imamo 0, 5 više 5 je 10 i 2 više 1 je 3 i onih 1 koji pamtimo je 4. Pa je u 16 sanduka 400 jabuka. Upisujemo i u tablicu. Imamo 400 jabuka. U 31 sanduk koliko stane jabuka? Idemo to sada izračunati. Dakle, 25 puta 31 ili 31 puta 25, dobit ćemo isti umnožak. Evo, stavimo 31 puta 25. Dakle, sve pomoćne radnje radimo u ovoj pravokutnoj mreži. 2 puta 1 je 2 i 2 puta 3 je 6. Idemo pomnožiti s jedinicom. 5 puta 1 je 5 i 5 puta 3 je 15. Moramo opet staviti znak računske radnje zbrajanja. Pa imamo 62 plus 155, dakle 5 više 0 ili ništa je 5, 2 više 5 je 7 i 6 više 1 je 7. I sada imamo konačni umnožak 775. Dakle, u 31 sanduk stane 775 jabuka. Evo, i ostala su nam još preostala 2 zadatka. Dakle, imamo 100 sanduka i u svakom je 25 jabuka. To ne moramo računati sa strane jer znamo kako se množi 25 sa 100. Dakle, prepisujemo 25 i s desne strane pripisujemo broj 0, pa je 25 puta 100 jednako 2500. I 127 puta 25, to računamo sa strane, dakle 127 sanduka, u svakom je 25 jabuka. Evo, ovo je broj 7, da ne bi bilo zabune. I idemo da najprije množimo s deseticom. 2 puta 7 je 14, pamtimo 1, 2 puta 2 je 4 i 1 je 5,
i 2 puta 1 je 2. Idemo s jedinicom množiti, 5 puta 7 je 35, 5 puta 2 je 10 i onih 3 je 13, 5 puta 1 je 5 i onih 1 koji pamtimo je 6. Stavljamo znak računske radnje zbrajanja i imamo ovdje 5, 4 više 3 je 7, 5 više 6 je 11 i 2 više onih 1 koji pamtimo je 3. Dakle, konačni umnožak je 3175 i to stavljamo u tablicu. 3175 jabuka stane u 127 sanduka. Evo. I sad kaže zadatak dalje. U školi je ukupno 785 učenika. Je li 31 takav sanduk dovoljan da svi učenici dobiju po jednu jabuku? Objasni. Pronađemo podatak za 31 sanduk, 775 jabuka, a učenika je 785. Dakle, odgovaramo da 31 sanduk nije dovoljan jer sadrži 775 jabuka, a učenika je više. Vidimo da ih ima 785. Dakle, 31 sanduk nije dovoljan jer sadrži 775 jabuka, a učenika je više. Evo, i to morate ovdje upisati kao objašnjenje. Drugi zadatak kaže, osmisli zadatak riječima u kojem se troznamenkasti broj množi dvoznamenkastim brojem. Daj zadatak prijatelju da ga riješi. Ovdje ćete postaviti svoj zadatak, ne znam na koju temu ćete ga osmisliti, hoće li to biti možda na temu čokolada kao i prethodni zadatak ili će to biti možda neko povrće ili će možda biti nekakva igra, kune. Osmislite uglavnom sami taj zadatak i neka ga prijatelj riješi. Ali isto tako vi morate riješiti onaj zadatak koji je vaš prijatelj ili prijateljica postavila vama. U trećem zadatku kaže od umnoška brojeva 145 i 45 oduzmi umnožak brojeva 145 i 44. Koji ćeš broj dobiti? Idemo mi najprije postaviti taj zadatak. Dakle, ovdje moramo napisati najprije da od umnoška brojeva 145 i 45. Hajde da vidimo. Znači 145, dakle umnožak tražimo, evo, puta 45, dalje oduzmi, znači sad ide oduzimanje manje, umnožak brojeva 145 i 44. 145 i 44. Koji ćeš broj dobiti? E sad će nam biti potreban ovaj prostor ispod jer ćemo tu vršiti pomoćne radnje. Moramo pomnožiti 145 i 45 i 145 i 44 i dobivene umnoške oduzeti. Pa krenimo redom. Evo, uzimam svoj pribor za pisanje. Imamo ovdje ispod, upisujemo, dakle 145 puta, odnosno, evo ovako ćemo pisati 145 puta 45. Podvlačimo crtu, dakle jednako, pa krećemo, najprije množimo s deseticom, prvi faktor s deseticom. 4 puta 5 je
20, 4 puta 4 je 16 i onih 2 je 18 i 4 puta 1 je 4 i onih 1 koji pamtimo je 5. Idemo s jedinicom, 5 puta 5 je 25, 2 pamtimo, 5 puta 4 je 20 i onih 2 je 22 i 5 puta 1 je 5 i onih 2 je 7. Stavljamo znak zbrajanja, podvlačimo crtu i dobit ćemo sada konačni umnožak. Imamo 5, 0 više 2 je 2, 8 više 7 je 15, 1 pamtimo i 5 više ovih 1 je 6. Dakle, konačni umnožak je 6525. Idemo odmah pomnožiti i 145 puta 44. Pa hajdemo. Evo ga, 145 puta 44. Evo ga. Opet isti postupak. Podvlačimo crtu. Pa imamo 4 puta 5 20, 4 puta 4 je 16 i onih 2 18 i 4 puta 1 je 4 i onih 1 je 5. Ovdje nam je poznat postupak jer na isti način smo rješavali u prvom slučaju. 4 puta 5 je opet isto 20, 4 puta 4 je 16 i onih 2 je 18 i 4 puta 1 je 4 i onih 1 je 5. Opet 580, djelomični umnožak i sada podvlačimo crtu. Imamo 0, 0 više 8 je 8, 8 više 5 je 13 i 5 više onih 1 koji pamtimo je 6. Ovdje smo dobili 6525, a ovdje 6380. Pa ćemo onda to ovdje i upisati. Dakle, jednako imamo 6525 manje 6380. Jednako. I sad moramo pisano oduzeti ova dva broja, umanjenik, umanjitelj, da bi dobili konačnu razliku. Imamo znači 6525, opet to nam je jedna pomoćna radnja koju pišemo ispod, stavljamo znak računske radnje oduzimanja, moramo paziti na pravilno potpisivanje brojeva, 6380. Podvlačimo crtu i oduzimamo. Hajmo zajedno. 5 manje 0 je 5. Ja ću to pobrisati jer evo ga. Krećem iz početka. 5 manje 0 je 5. Sad je puno ljepše. 2 manje 8 ne ide. 12 manje 8 je 4. Ali sad više nemamo 5, nego imamo 4 manje 3 je 1 i 6 manje 6 je 0. Dakle, razlika je 145 i to upisujemo ovdje. Evo, 145. To ste mogli riješiti na kraći način, ali evo zajedno smo riješili na ovaj dulji način. Nemojte zaboraviti, evo to bi bilo sve za danas, nemojte zaboraviti da imate i ovaj drugi zadatak koji morate samostalno osmisliti i evo još samo da se prisjetimo našeg samoprocjenjivanja, a to je da ukoliko ste zadovoljni današnjim rješavanjem, imamo zeleni palčić gore, žuti palčić gore, a sigurna sam da ovaj crveni neće biti. Evo to bi bilo sve za danas i do sutra. Doviđenja!